دما خوش ببینرین هیجا ایرو 26 جوتمه 2022 جه روشان روشا چارشمی بویر و گشترنی هری سرکی و هری باکش یین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هیجا 40 روز در باز بون سرهلدانا جینا امینی لسرانسری ایران و روشتات کردستانی گشترد به هزاران کس برای خودان سرگورا جینا و جاره کردن دروشمین جن جیان آزادی گوتن دوینا بریده هات راگاندون که حتی نها 234 خواه پیشان دیر جعالی هزین رژیما ایرانی و هاتنه کشتن. دی 40 روژیا جنا کرد جینا امینی ج آلیه رژیما ایران و هاته کشتنده به هزاران کس بری خودان سرگوراوی یا لگورستانا آیچی یا لسقزه. لسرگوره بیک گوتنه دروشما جن جیان آزادی هاته گوتن. لسقز و گلک باجارندن این روجلات کردستان و ایرانی هزک زیده یا لشکری هاتنه بجه کرن. لروجلات کردستان و ایرانی دوهند روژا 39 ده لپرانیا زانینگهان لدجی کشتنا جینا امینی خواه پیشاندان و نرازی بون هبون. لزانینگهین طهرانی، زانینگها بجشکیا همدان، کولجا زانینگها مشهد، زانینگها بابل و زانینگها کرج چالاکیان دوام گرد. ده همان دمی ده لباجاران چالاکین جوداجی هاتن کرن. به تایبت لطهران و سنه هروها لشیرازه جی گلک جن سروکری مشیان. دوه ده چارچوه آماده کارین جبو 40 روژیا کشتنا جینا امینی ده گلک کسایت و چالاکوان جباجارن ایران و رجلات کردستان چون سقزه. دناوا وان کسان ده یک جلستکوان فوتبولی ایرانی علی دایه گل اوتلا کردی یال باجار سقز دما لوما هزین زیده یالشگری لدر دورا اوتل بجهبون و چند جاران دنا براوان و جوانین باجار ده آلوزی درکد. وکه باجار سقزه لباجارن دن این روجلات کردستان و هنک باجارن ایرانی جی جبو 40 روژیا جینا امینی آمده کارین چالاکیان تین کرن. لباجار سنه و اردبیله و دما بوریده هری زیده خواه پیشاندان لی هاتن کرن ریوبریا پرورده به ادعایا بلاوبونان نخوشیه دریه دبستانان گرد. شوابوری مدیا ایران ادعا کرد که مالباتا جینا امینی راگهان دیه که و بیر آنینکی نکه. لی کسک نزی مالباته جه ایران انترناشنال راگهان دیه که تراستیا و ادعای نینه و مالباتا و لسر و مجاره تداخویانی ندایه و نیتاوان هیا که ایرو سردانا گورا و یال گورستانا آیچی یا سقزه بکن. ریخستنا مافین مرووانا ایران دیار کرد که دخوا پیشاندانه که بیتری مهکل ایران و رجلات کردستان دوام دکنده حتی نها هری کم 234 کس هاتنه کشتن. جوانجی 29 زاروکن. دولت ترکیه داگیرکر جمها هزیرانی و استا زخت و ایرشین لدش روزنامه‌وانین کرد زیده کرنه پشتی گرتنا 16 روزنامه‌وانان 24 جوتمه و جاری 11 خباتکارین چاپمنی این کرد هاتم بنجاف کرن اوروپا ایرشا لدش روزنامه‌وانین کرد وکه نشانه روشا هری خراب آب بنپیکرنا آزادیا رامانی بناف کرد کمیته پاراستنا روزنامه‌وانان جی بداخلینه که راگاند کو
Tirkiye dîsa gelek rojnamavan ji mafê wan ya azadiyê bêparhiştine. Ji sala 2016 ve hemabêjin piraniya dezgehên qaşûra gihandinê li Tirkiye dibin xizmeta rejîma Erdogan û Bahçelî de ne. Tenêyê rastiya wan eşkere dike rojnamevanên Kurd û beşekê kêm a ragihandina muxalîfe. Bu devam eden süreçle ilgili de Lewma Erdogan bi her awayî hewl dide wan jî bêdeng bike. Bi vê armancê di nava çend mehan de du operasyon li dijî çapemeniya Kurd a azad pêk hatin. Herê dawê 12 rojnamevan û nûçegihanên Ajansa Mezopotamya û ji nivîsî hatin binçavkirin. Ev operasyon piştî erêkirina qanûna sansûr ango bêdengkirina çapemeniya muxalîf pêk hat. Yekîtiya Awropa li dijî vê yekê nerazîbû nîşandan. Raportorê Tirkiyeyê Parlamentoya Awropayê Nacho Sanchez Amor êrîşa li dijî rojnamevanên Kurd wiha pênase kir. Rewşa azadiya raman û çapemeniyê li Tirkiye ber bi xerabûnê vediçe. Binçavkirina rojnamevanan mînaka vê rastiyê ye. û diyar e got ev rewş bi nêzîkbûna hilbijartinan re ên xerabtir bibe. Ev siyaseta Tirkiye dihêle got tirs û fikarên Konseya Awropayê zêde bibin. Komîteya Parastina Rojnamevanan CPJ ku navenda wê li New Yorkê jî li dijî binçavkirina rojnamevanên Kurd nerazî bûn nîşanda. Koordînatora Komîteya Awropa û Asya Navîn Gulnuz Asayî diyar kir ku dewlet hatir di bi navê lêpirsînên veşartî de dîsa êrişê rojnamevanan kir û got. Gelek rojnamavan ji mafê wan ên azadiyê bêpar hatine hiştin. Niha ev rojnamavan û yên beriya wan nizanin bêjber çi têne tawanbar kirin. Tirkiye bi behaneyên pûç û bêbîngeh wan digire. Divê Tirkiye zextên li dijî saziyên ragihandinê yên Kurd bi dawî bike. Pêwîst e rojnamevan zû werin berdan. Li gorî rapora saziyê navneteweyî di mijara binpêkirina azadiya çapemeniyê de ji nava 108 welatan Tirkiye dirêza 149 de ye. Birîbînerên hêja di şerê li Ukraynayê de bi qasî artêşa Rusya hêzên Çeçen jî li ber têkçûnê ne li Xersona ku şergirane heta niha bêtirî 100 leşkerên Çeçen hatine kuştin. Serokê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Joe Biden jî careke din Rusya heşar kiro got eger Rusya çekîn taktik a nukleerî bikar bine wê şaştiyeke mezin bike. Şerê li Ukrayna di mehannehan de li sînorên rojlatê welat geştibe. Tevîzoriyên Rusya hêzên alîgirên wê jî li nava xaka Ukrayna di nava zehmetiyan de ne. Di daxuyaniya serfermandariya giştiya Ukraynayê got doh êvarî parvekirî de wiha hat gotin. Li bajarokê Kesirî ê herêma Xersonê di encama tobarana hêzên parastinê de sîdagir ker hatin kuştin. Bêtirî 100 leşkerên dijmin dibin kavlan deman. Piştî daxuyaniyê di çapemeniya cîhanê de hat parvekirin ku leşkerên hatine kuştin yên Çeçenistanê ne. Lêbelê ev agahî ji hêla çavkaniyên serbixwe ve nehat piştrast-kirin. Waliyê leşkeriyê herêma Xersonê a Ukraynayê serhêşilan ragihand ku piştî vekişîna leşkerên Çeçen ên ji bajarê Xersonê li gundekî li rexçemê Dnîproy bicih bûne. Waliyê leşkerî diyar kir ku leşkerên Çeçen li dibistana gund a li vir bicih bûne û got. Bi wêneyên ku li ser medyaya civakî parvekirine mewziyên leşkeran hatine diyarkirin. Şilan ragihand ku di encama destwerdana hêzên cekdar ên Ukraynayê de bêhtirî 40 leşkerên Çeçen mirine û 6 kes jî dibin xirbeyên avahiyan demane. Di daxuyaniya Çeçenên muxalîf ya li ser hesabê ey adet a Telegramê de hat iddia kirin ku xebatkarên Yekînaya Kadîrov a li dibistanekê hatine gulebaran kirin û hejmara miriyan jî derdora sedî ye. Serokê Çeçenistanê Ramzan Kadîrov derbarê mijarê de daxuyanî neda. Lêbelê Kadîrov doh li ser medyaya civakî nerazîbûna xwe li hemberî helwesta nirm a Rûsyayê ya li Ukraynayê anî ziman.
کادیروف کج دست به کاشر اوکراینای و پشتگیری لشکری ده روسیای هری داوی مسکو رخنه کرکو دواره لشکری ده نبقاسی ته خواستنن. Walgreens, CVS, Rite Aids, Albertsons. سروک آمریکای جو بایدن تکلداری کار آنینا چکن نوکلریین تاکتیکی روسیا هشیار کرد. لسر پرسا روزنامه وانان گوگل و روسیا آماده کاریا ایرشک بومبی یا قرش دکه یا نا گوگل او د فکری کو پشتی ایرشک به ویرنگی و اوکراینا سوجدار بکه یا نا بایدن گات. اگر روسیا چکن نوکلریین تاکتیکی بکار بینه او شاشتیه که پرمازم بکه. از نکارم پشت راست بکم که او یک گاوه که خاپینو که یا نا. لی اگر او بکوره و شاشتیه که پرو پرمزم به. سکرتری گشتی ناتو یان ستالتنبرگ جبر شریل اوکراینای گود دوی روسیا بو ایرشی تهنجته که آوانه که ستالتنبرگ ایران جی هشار کر او ده شریل اوکراینای ده پشتوانی روسیه نکه. سکرتری گشتی ناتو یه سردانا کشتیا بالفرین شهر آمریکای کری او لور داخلینه که چاپمنیه دا. یان ستالتنبرگ اشارت به شریل اوکراینای کرو گود شهر دقوناخه که پر گرینگ ده. ستالتنبرگ دیار کرد که سروک روسی ولادیمیر پوتین لقادا شهر به تندی برسوات تک چونه دیده او افتشتانی زمان. روسیان ها ادعاین دروین دیگه که اوکراین خواه آمده دیگه بمبه که رادیولوژیک آقریش لسر خاک خواه بکار بینه. روسیا گله جاران که سندن به نیت خواه سوچدار دیگه جه سوریه میناکه که بگیرن جهان جنیز و واند شوپینه. ستالتنبرگ اشارت به ایران جکر و تقاضی کرد که وان دیتی ایران ده روژین بوری ده آلیکاریا لشکری پیشکش روسیه دیگه او گوت افنای قبول کرن. سکرتری گشتی ناتوی دیار کرد که هن ولات ناتو او یکیتی اروپایی پیشوازی لفرس کرنا جزاین سر ایرانی دیکن. بیتری هشته بالفرین شهر 14 کشتی او نزدیک 6000 لشکر جه 24 ولات اندام ناتو او هفکار ناتو سوئد و فینلاندا بجداری تطبیقات نپتون ستریک 2022 آن ناتوی دبن. لانگلیستان ایدی حکمتا ریشی سوناک لسرکار سوناک ده داخلین آخویا دست پیکه ده اشکره کرکو اوی بندوارین ولاتین بریتانیای پیک بینه او ده نوا کابینه سوناک ده گلک جه ریببرین استفا کری جاره کدن جیه خواده گرن. سروکوزیر نوی بریتانیا ریشی سناک پشتی کجالی قرال انگلیستانی شارلز سیسیا به فرمی و که سروکوزیر هات ارکدار کرن کابینه خویا نودس نیشان کر. سناک دومینیک راب یه دما سروکوزیر بر بوریس جانسون و که آلیکار سروکوزیر و وزیر داده بو جنوبا وکی آلیکار سروکوزیر و وزیر داده ارکدار کر. سروکوزیر بر یه تراس جرمی هنت وزیر دروا جیمز کلیورلی وزیر پاراستنه بین والاس وزیر ایرلندایا باکور کریس هیتون وزیر چانده میشل دونیلان وزیر بازرگانی ناونتوایی کمی بادینوک وزیر اسکاتلندی الیستر جاک وزیر اولکاری توم توگندهات سروک هاوس آف کامنز پینی وظیفه موردونت و لورد ترو و سروک مجلس لوردان نگوهری وزیر کار هندر سویلا برافرمان کود سردان تراست وکه سروک وزیر کار هندر هاتبو ارکدار کرن و هفته بوری استیفا کربو جنوبا وکه وزیر کار هندر هات ارکدار کرن. سناک آخافتنا خویا دسپیک وکه سروک وزیر لبر اوفیسا سروک وزیری داونینگ ستریت پایتخت لندن کرو وها گوت. نها ولات ما بالوزیک آبوری یا کور روبرویه. شر بوتن لوکرانیا لچار آلیه جیهانه و بازارین انرژیه و زنجیرین پیدا کرنه ده به استقراری پیکانی. لیوک سروک وزیر از استقرار آبوری و باوریه بخم نابند روجواب حکومته. از ولات ما به چالاکیان نبگوتنان بگهینم هف. پشتی وکشینا پینی موردونت جپیش برگا سروک وزیرتیا بریتانیای سناک 42 سالی بو سروک وزیر هری جوان ی انگلیستانه کوکوکا خوهندیه.
تراس اج بر پرزگریکن آبوریین لإنگلیسانی دبن زختان ده براغاند کو 20 جوتمهیج وظیفه خویا سرکوزیرتی استیفا کریه. تراس دروژا 45 روژان ده استیفای خو پیشکش کر و بو سرکوزیرا هری دما کرد لسر ده سلاتامایی او یک جو وزیرین یکم بو کو جی کابینه یا جونسن استیفا کر. جالیه دن وستناک ده سردما سرکوزیر بری بوریس جونسن ده وزیر دریایی بو. یک جوان وزیرین یکم بو کو بری پروسیا استیفا کرنا جونسن دست جی کابینه برزا. پشتی استیفا جونسن سناک جبو ببه سرکوزیر نو بربجار بو و حتی دنگ دانا داویشی به سرکوزیر بری تراس را ده پیش بازیه ده بو. لعراق آماده‌کاری نواکرنا حکومت نوت کرن محمد شیع السودانی یه جبو پیک آنینا حکومت عراقی هاتبو اردار کرن بانک لپارلمنتوی کرکوس به جوینه که بو دنگدانا لسر حکومت آوی پیک بینن. سودانی ده نامه جبو سروک پارلمنتوی عراقی محمد حلبوسی رشاندی ده وحاگات ام برنامه حکومت جواره دشینین داکو پیشکشی پارلمنتوی بکن او سبر روژا دنگدانا کابینه تیار بکن. بشتر امین ناوی نامزدین کو وزارتین دگرن جی بشینن. لگوری چاپمنیا آلمان دی پی ای کابینه بجشتی و جسوه دو وزیران پیک بی 12 جبو چارچوویا هفریزیا شیان کو پرانیا وان ده پارلمنتوی ده 6 جبو هف پیمانیا سنیا به سروکاتی حلبوسی او 4 جبو پارتیا دموکرات آ کردستان پدکیه. هر وها وزارت جبو کیمانیا خریستیانیان هاتیا آوا کرن. ده 13 جوتمه ده سروک نو عبداللطیف رشید ارکا آواکرنا حکمت دابو بر بجری سروک وزیر شیعی محمد شیع السودانی. سودانی ده ناوا سی روژان ده کابینه خواه پیشکشی پارلمنتوی بکم لی یا دیار تفگر صدر به تا آوای نامزدی سودانی یجبو آواکرنا حکمتی جی قبول ناکم. بیلانچو خونین بن آبوی گراند به کجبریا بر به آوروپای و لناوا ریو ده بین دریای ده بداوی بون ریخستنا کجبریا یا نافنتوی راگهاند کو ده ناوا 8 سالان ده 29,000 کسین دخواستن خواه بگهنن آوروپای جانا خوش دستانه. ریخستنا کوچبریه یانه تاوی تکلداری کوچبرین کدنا به 8 سالین داویه ده بری خدان اوروپا و دویره ده جیانا خوش دستانه راپورا کو آماده کری اشکره کرد. راپورا کو جیلا ریخستنی و هاتی وشاندن جارک دن تراجیدیا مرووی دزیده بونا پرسکریکا کوچبریان قانونی یا 20 سالین داوی ده اشکره کرد. دراپوری ده هات راگهاندن کو دریا سپیریا هریزه ده کوچبریا به دستور ده تبکار آنینه. هما بیجه و گوهریا گورستانه کی. هات دست نشان کنن کوچ ده 1014 و بیتری 29,000 کوچبرین نقانونی دما هولدانه خو بگین اوروپای مرنه. جوان 5,000 تنه ده ناوا 2 سالین داویه ده بو. دراپوری ده ها دیار کرن که ده 1836 کوچبرین نقانونی کوپرانیا وانش پراوین لیبیا و تونسینه هاول دیدان بچن ایتالیا و مالتایش یانا خوش دستانه. لسر خطا افریقایا باکور گراوین کاناریا که وکره یکدن ها تیبکار آنین و بوی صدام مرنه 1500 کوچبری. هر وها ها دیار کرن که مرنا کوچبرین نقانونی یونانستان بالکان روش آوا و کانارا انگلیستانی زیده بویه. لیکولی نرم تقص کرن که چاره نویسا گله کشتین بنا آبی بویی ندیاره و مرنجی هنه. بله بینرین هجا ام لور دیگه دابیو بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی سبجار کردن ورین پیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختوار بن.